Assalamualaikum dostlar, şimdi bugün remote edeceğiz. Şimdi Minecraft'ın daha жаздырмамыз. Бұл бізде ешқандай профессионалдар емес достар. Енді выживание бастайтын боламыз. Осындай выживание, осындай үй салып қоямын. Выживание какой-то тастарды сындырып результаты креативтен алдым. Әйтпесе мен ойбай. Maalesef kusura Uf. Neyse. Dostum. Of. Hiçbir şeyden de olmayacak. Строится. Вот и строится. Şimdi kısmayayım mı? Hemen de bloklar var ya. Sunduğumda. Булыжник Б. И булыжник парики. Вот 4 стак. О, енді кеңейді. Достар, егер ең ұнамаса, лайк басып коммент жазып кетіңіз. Бар болса. Выживание бастадық. Стержень. Назадым. Стержень. Тик. Күштекін. Вот. Ограничаем здесь. У меня как-то нужен киркандал шықпаған жаман болды. Достар, креативпен шықпасақ болмайды бұл жерде. Просто креативпен шығамыз. Мұрын шықты. Енді қайтадан выживание. Оямыз. Так, наверное, епті. Просто достар бізде ойындап және блок пайда болды. Көрсетесіз. Мысалы бұқарыңызды ажоғын телефоныңыз қылуына. Достар, үйімізді қалпат кетіңіздер. Ойбай, және жазып кетіңіздер. Кирканда болсақ та мынандай заттар іздейміз. Қайда мен киркам? Ал кирка. Енді алмазын. Мечта керек болады, алмазды кирка да керек болады. Қандай блоктар сындырып
Güzel biliyorum. Hayvan yuvası kurutma burada. Bak üstünde de biliyor musun? Görüyorlar mı? Yok. Bu. Öyle olur. Yapraklarını biz de almaz diye çıkıştık mısın? Çıkıştık. Tamam. Kazıklarından alıyorlar. Onlar bizi yürütüyor. Buradan Burasını tutmak zorundasın da yeni bir soğutursan. Şimdi bizi kesiyordu. Bak güzel ağaç böyleydi. Bak şimdi şöyle. Burasını bir sıkıntı. Ben de ağaçta da bile bir sıkıntı. Bakın size bir kazanmıştı. Arkadaşlar çok sanırım. Telefon açmayı sanırım. Ben de anlayı başladım. Anlayı şarkı. And this is the house outsourced kıyıklısı. Oh, yeni duyduğunuzdan. Evet, görüyoruz. Ложник. Hata и фото. Мистер Бас был загадка про выживание. Думаю, теперь я загадка компьютер. Вот. Люблю. Прикольно. Что? Вот. Горный андизит хэштег. Вот. Достаем сирийский проект. Onu kısa koyup bırakacaklarımızda. Bunu çırpıp sonra yapayım. Andizit. Давай andizit oldum. Tamam. Şimdi bir de bölmek gerek. Buradaki falan.
hadi. Güzel. Bakalım. Şöyle düşündük. Orada koyalım. Orada. Burada bulunmayıp bizim bulunmayıp sesini Alıştırıcı ikinci sanatı